Ja sam teo da vas pitam za Mehritelos. Kakva je situacija? You want me to sign the contract with this podcast for next 10 years. Here is my contract. Dolazi sledeći story nakon ovog podcasta i govori Janakopoulos. Dragovic, Zivanovic, Belajoc, Kukic, Nikolic. Suck my Nikolic. Vadio je neke kao, ima neke bukvalno na papiru ištampane WhatsApp konverzacije na srpskom. Nisam vidio. Za Javora, je li tako? Za Javora, da. Vadio je neke Javorove WhatsApp konverzacije o nekim kazinovima i ne... Najbolji slavimo 50. rođendan. Može, važi. Pre si tu. Javor. There is a big difference between me and you. I wear P i onda ovako stane zbuni se i kaže trousers. Cause I wear trousers. And you wear a skirt.